O te whaatalo whātu lau whaafonga angai le nei fo I tae au alo maia o Tālalau Radio Samoa. Tala to mua o tae au. A o alo atu mo to e sauninga o le ali I whaipule Samoa ia whaanana Efeso Collins I le awa uli o le so o le whautuanga wa tu ina mai o le vave atu. O le ua vai aso tālua na tu umalo whaanana ma o le tu lai sfulma le lua I le awa uli nei. E amata ta tala I whai toto o le Dew or Drop event sintai manukau I tangata lau tele o lo fia awai. Ai ele I amata lia le sauninga I le tu lai tasi. Mai ia I lata o lo wha apolo kalameina sauninga o le so o le tu lai se fulu I le tau nei o le a amata wha asoa so ai fewa I ngā ta avale lungo le ala tele. Ina ia mauti noe solonga le leipakanga ai mai seo fewa inga. E se maila wha asoa so fewa inga ta avale le nofuanga o le a whaiele sauninga. A o awala o le a aluaila solo ta avale au fiei vaenga o Tara ma o tahu po o nuu nei na tupunga mau mawaila li whaipule wha apea lo na ainga. Wha amaunia mai fo I leo lo ngā lulue nei male ainga ina ia mauti noa e solonga manuia umafuafuanga masaunga le mu. Ai il kolisi na o tawina ma head boy ai wha anana I tausanga ualu Tangaro College o le a fo I o lo fetu na I vasengo le so ona o le fia awai le sauninga. E le o mana na o le Wellington Labour Party I le fuafuanga le council e whaatau ese atu le tolos fulma le whaapasene o ana sea o lo iai nei I le malai vaalele. Fina o le sui whaatono le komiti le Wellington Labour o a seta nei e matua I tā ua tele I le tamau aingo le ai. Ma o le mawhai na tau fio sea nei o le a ma waile avanoa e whaaleo atu ai leo le council I le whaangai o ingo le malai vaalele. O le popolengo le sui whaatono a wha maamulu umatu nei le malo si angai pule ai e tino tūto atasi. O lona winga, wale ai se malo si ango le council. O sea nei na palo tai le council a Wellington le masino November I le tausanga tālu ai. E tatala le avanoa I tangata lau tele wha palo tai le wha atau ese. I le tau e tusa lea ma le lua se lau, fitus fuma le valu miliona. I totono le sifulu tausanga wa mawai lata I le se lau miliona dividends to e fo I mai I a seta nei, ma e le fitau I le wha atau ese o se a seta o lo mawai polo fiti. Ai se tali mai le council e moni o se ala ngā tupe le lei, pe ta ia la matia ngō fie o na o lea e na o le tasi le wha aputunga, lea o lo o wha aputu ai ai ua le wha asalalau. E o atu le tolu se lau tangata whai ngā luenga I le to yeini ngā luenga I le o ngā totono le nei tausanga. Pe a whai ai aloa ia le whaai unga le Warner Bros Discovery o le a tāpu nia le vahengo talafou, le News Hub. O le whaai unga le masino Yuni le ua whai mai o le a tāpu ni ai. Ma o le tala wha anoa na fafola mai ana nafi le whonotanga le ana whai ama le au whai ngā luenga. E o atu le tolu se lau lima se furu tata whai ngā luenga I le Warner Bros Discovery New Zealand nei. Ma o lea o whai o lo o iaile tusa ma le lua se lau o tangata ngā lulue. E wha apitoa lava I talafou. Ripoti o se fuafuanga wa whaia a o wa aile pūlenga ia ngai whai ngai tele na whaalangolango ai I tō mai wha ateko no losi. Ma o se whai unga wa whai mai le Warner Bros Discovery e le I whai ngō fie. E o mai le taimetu wha atasiei talafou, e le o mautinoa pe a wha awhiwhia nei le lumana I o polo kalame, wha apea talafou o lo o foina mai e lea au nanga. Palo ia ele sa avea mapale mio ani usila I tausanga walu. Le tau e o iai whale wha atau I totono le isi se fulu tausanga I New Zealand, ma ele o se tala fia. A o wha amawai ai Sir John Key mai le whale tupe le ANZ, ma lona to finga wha le wha atau sili, wa ia valo ia o le to atelo tangata whai mai. Tau ngata le soifuanga malu I lunga le totongi, o le mafuanga leo le wha alua ina o le tau o whale wha atau I totono, o le isi se fulu tausanga. Ewi I reporte le Real Estate Institute of New Zealand na sau I lalo le tau o whale le vao November lua afe lua tasi, ma Januari le tausanga nei. E le whaapea a mea o le anga whaatia I tangata New Zealand na whaatau, e pe o na moli mau mai ai, le Core Logic. I whaatala noanga Sir John manisi o ofisa whaasala lau I le vai aso nei, o lo o ia whaali ai e iai lo na talitonu ngai a matasau I lalo le mawalunga o lo iai nei tu lui, I le amatanga o le tausanga fau, peitai, na ia tā ua o le whaafita auli e le whaapea o le alu e se ai le inflation. O lo io e ina e nisi o tangata so e whaapitoa tau I le tamau ainga le finangalo Sir John, ma le tala e umi lava se taimi e toi whaapale ni ai le inflation ma le mawalunga leo lo o sau whaai. Oni valo anga ma whaatusa tusanga e le o whaingo fia I tangata New Zealand lo o tau ma whaie sa ili ni o lato whale whaatau, ai mai se lava mo le ulua I taimi. Ma tala whaai u, whaatesi ma le fitu le malosa le mafu e na lulu I nai Wellington nei le tau nei.
La talata apaha le whaapea na lulu ai le 15 minute. E te ai le tu lai 5. Tu sa ma le 5 kilomita I mātua le ai luas fun ma le tolu lona lo loto e tu sa ma reporti e le Gionet. O le afo ina whaalonga ina e nisi o tangata I mātua au kilani, whaapea le anga I atu I saute I kalai estete. 5 minute muli muli ane. Ai toe lulu le isi ma e na o le tolu tesi ma le ono lona malosi, ai tolu le malosi le mafui e na toe lulu I le 5 minute e te ai le ono. So a tele tangata Wellington e wa moli mawilunga le social media wa fafang wait lato ile nei tai au. Talanala Radio Samoa, manuia le aso.